Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Cemaat assalamu alaikum tuğanlar. Ақтілектің аты шығады туғандар. Кең омыры, кең соры, шундай көк ат сатуға шықты, чоң ат іздегендер. Ушул атты көріп туғандар, бір ба беріп, жанынан көріп, байқап, миніп көріп туғандар. Bağlasаңыздар болады. Қазір эми бұл аттың қандай пародада екенін, қандай негізінен ат екенін туғандар бір көрелі Ақтілектен сұрап маалыматты алайын. Ақтілек, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ақтілек, жақсысың бе кім? Жақсы бе? Обырол атты менің қойдың Ақтілек. Өте зорынан ака. Зор ат екен ама? Ооба. Жуын ат екен ғой? Өте жуын ака. Бұл точно қырғызылқыдан емес. Ака бұл арғындашқан ат. Арғын? Полша менен Орловский арғындашқан. Ооба. Жашы 2 асы. 5 жаш. Ооба. Бойы қанша шығады? Бойы 172-73. 72-73. Ооба. Ким алса да маза кылат ака. Маза кылып чабабы? Бұл қаяқта чабылып жүрген? Қаяқтың аты өзі? Түгі ака бұл Ноқаттың аты. Ноқаттың аты. Ноқаттың аты? Ноқатта чабылып жүрген ат. Шундай ака 2-3 айылдың, 5-6 айылдың улағына жарап жүрген атта. Аты Акула. Акула. Акулада чабылып жүрген ат ака. Өте зор ат. Бұл ат ушул жерде туылған же келген бе? Бұл ака келген. Келген, Бұл жерде туылған емес да. Жоқ, жайсынан бері үш жерде екен. Таймалынан баштап элечи. Кыргызстанда деген? Ооба. Бұл ака менин атым емес. Тааныш акаларым аты. Тааныстардан ба? Ооба, анан сатып бер деп зарык акча керек деп эле чыгарып атат. Өзү сата турган аты эмес келди. $13.000 былтыр баа кылып бербептир эле. Баа кышта араса улак сезондо берилген эмес экен ат. Бул топту чайган ат окшойт анда? Улак чаят ака. Ошо чаят деп берди магачы. Мен ам көргөм, 1-2 улагын көргөм, бирок мындай ат зор ат да. Зор ат ба? Зор ат. Тарбиясы жакшыбы? Тарбиясы өтө зор ака. Азыр буну чабабыз чаппайбыз Ақтілек? Муну ака чаппай эле койсо окшойт, көптөн бери туруп калды да. Турабы, Ооба. Алган адам баягы күйүп калбасын. Ачыгыча анан кымбат акчага бааланып жүргөн ат ака. Азыр эми акча керек, жөндүрөк коюп берем. Жөндүрөк болобу? Жөндүрөк акча. Азыр жөндүрөгүн айтасың, бир оңго солго буруп койчу. Ордунан, түз. Ой, жаннады. Үйүргө коюлган ба? Так, ооба ака, үйүргө коюлган экен. Тайларым түшүп, бул атка кызыгып жүргөндөр өтө көп экен ака. Анан ошо акча керек экен, жөнүнө чыгарып бер. Мен бу жерде жүрсө көзүм күйөт кайра өзүм. Мына көрө алысыраак алып барып сат. Деди. Деп берди ака. Бутол таза? Бутол таза. Мына достор, алдыңкы туяктары. Мына умурлар тартып коюнча ака, мына умуру 2 аттык экен да. Караңчы ака, мына 2 аттын умурусу бар бирокчу. Жеши жакшыбы? Жеши ичи опшум ака. Не берсең жейт, кашек калтырбайт экен. Жакшы жейт жеши. Акуланын баасы канча онда? Акуланын баасында ака эми мындай ошо акча керек, зарыл үчүн коюп берипкем деди. Мен ошол айткан баасын коюп берем. $4.200. $4.200. Срочный баа, срочный сатылыш керек болду. Кыскасы скидка экен да? Скидка эмес ака, мындай срочный баа болду. Ооба, бул скидка боло турган ат эмес ака, негизинче. Бастырчы онда, бастырып койчу. Атты жа миниш керек экен, а? Ооба, миниш керек, бастырып ака, суутуп анан кийин шыпылдап калат ака, шыпылдандан кийин атчы. Ошон шыпылдап калат. Акула. Жоошпу өзү? Жоош, колго жоош, кароого жоош. Анан мына ака, мына көрсөтүп коеюн, жооштугунучу. Мына ака, мына жерден өтүп кеңири көрө бер. Бүт жагы келишкен аттынчы. Мына шуга суктан атта көбү. Көкүрөгү ким бирөө айтмакчы бир дүйнө экен да? Дүйнө ака. Атты өзү сыны жайыт ака. Теп иштебейт да? Көккө минип жүрсө ака, мына жарашат да аттычы. Караң ака сынын. Жакшы, Ақтілек. 4200 экен онда? Жакын баасы $4.200. Доставканы кылып бересиңби? Доставканы кылып берет. Мен эмес аяк кылып берет. Аяк кылып берет. Сен номерин коюп коебуз. Мен номерин коюп коесуң, мен сүйлөшүп сатып берем.
Şu ekon geliştirip verem oyağı ötköş berip koydu da. Oldu. Şuna kılağız aka. Ana bastırıp jetilep koyç. Buna dostlar. Akula. Hak. Akula. Bismillah. Sulattın malumatı. Ha. Nar basırsan arkasını görölç. Çakkanlar komentari yazıp alam degenler bağlasanızlar bol 4200 eken kemin kılıp berет. Sodana bereke olsun Aktılek. Rahmat aka sizin de işinizge ilgilik. Rahmat. Şu kim alsa daha nasip olsun aka. Nasip olsun. Oh.